Jedna naša sugrađanka je već 106. put dočekala Novu godinu. Nadežda Pavlović danas proslavlja rođendan. Kaže da se celog života pridržavala reda, odvajala vreme za odmor i nikada, bez obzira na teške životne okolnosti, nije odustajala od dobrih, vedrih misli. I ko bi rekao, rođena je više od pola godine pre početka Prvog Balkanskog rata. Živela je u Bosni u Visokom, potom u Makedoniji i Vojvodini, dok je Beograđanka postala pre 45 godina. Roditelji su joj dozvolili da uz brata završi školu. Onda je 5 godina bila učiteljska škola, to sam završila, ali ja nešto nisam volila da idem u selo. A morala sam kao učiteljica bila u selu. Kaže da je imala težak život, ali mu se uvek radovala. Najveći saveznik od kad zna za sebe bile su joj pozitivne misli. Mnogo mi se zla u životu dešavalo. Ja sam uvek to htjela zaboraviti i uspevala. Ono što je juče bilo ne tiče me se. Prošlo. Nadeždin sin živi u Novom Sadu, ćerka u Americi. Jedan od unuka živi na Malti, pa je gospođa Pavlović zbog komunikacije sa voljenima naučila da koristi Skype. Sobni bicikl vozi po nekoliko puta dnevno. Od operacije kuka koju je imala pre 2 godine slabije izlazi napolje. Jede hranu koju je oduvek jela, slatkiše obožava. U mojoj mladosti, ranoj mladosti, život je bio drugčije, tiše, mirno, lepo, nekako vazduh čist, zemlja čista, hrana čista. Danas joj najviše smeta, kako kaže, neiskrenost i koristoljubivost u međuljudskim odnosima. Mi smo nekako imali sigurne prijatelje, znate, ovdje ja mislim da nisi siguran nikada. Uvijek moraš biti u rezervi, da je to nekako, da se ne oprezi. Njena želja je da ne broji godine, već da svaku narednu proživi lepo, radujući se uspesima svojih potomaka.